Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Synjuk Waheh Chnong Jowai, ka Synñiang da song pisa, ka ba 8,000 tingka Shelsing, Khooid Yaka wa Myntdu KYM, Ïakhun Mukotduma hakmat ka ying bisha jong ka National Green Tribunal NGT, ha New Delhi ka Blabo Bandong, ha ka 8,000 tarik unai lar arja arpusan. Kini ka jing Synñiang ka long banyadai ka wa Myntdu, ka ba ker saudong ya ka Jowai, na ka jing sya penjot penpra, ka ba mi na ka jing shna ya ka surok Jowai bypass, na kli tershi, Shatre yong riang, nalor kiwe ki jing penjot penpra ki bakta ya ka wa. Ya ka song jing yarap ka Synjuk Waheh Chnong Jowai, laiti ha President ka Khooid ya ka wa Myntdu, uba kro el pariat, ha ka jing lang lingkot ka bralong ha ka khat khandai tarik nailar. U Vice President ka Synjuk Waheh Chnong Jowai uba Rikuma RQ lalu, uba lapanyat ya ka jing lang ulero ya ka sinjam jong ka seng Khooid ya ka wa Myntdu, ka balashim khyai ki kam ki bedei ha po ka Chnong Jowai. Kadba u President ka Khooid ya ka wa Myntdu uba kru lam salan ki pariat ulapin pau ka jing sngongu ya baro ki bedan benta ban kershan bat Synñiang jing yarap nak benta ban penya chakmat ya ka kam. Shwa kani ka seng Khooid ya ka wa Myntdu ka layo apdang ka song jing yarap pisa nak dorbar Chnong Chiliang raj san hajar tingka nak dorbar Chnong lat hatlabo san hajar tingka bat ka dorbar Chnong lum yong pejam 8,000 san spa tingka kumju na uba dawyang baha pasa chairman bat uba dau chwa chalam secretary ringkat kidukot ke yei baha arta society Jowai san hajar san spa tingka di manga ka bokanisip ya ka Khooid wa Myntdu ya alti yong president yong ka chiruk kidukot ulagi laile gi cheta chadali yong man sket ki gujo yo sket ni wa eti nam from yong ka Khooid wa Myntdu yong ka Jowai ya hapo ya da Synñiang ga Synjuk Waheh Chnong ke ko wa yo man vi check ko tram yo ko do plan vi check ya have a line TV yo lo am go paket ko yo sket ji da ne benta I kam bha ya kan yo san Khooid ko wa Myntdu punyo ga kemarin yang Chnong Jowai kam ju ka jentia kam ju le ya ni bro Khooid nei liang yong nei liang ka Synjuk Waheh Chnong Jowai pediang boromi wara ki members yang ka Khooid ko wa Myntdu yu dei am talang ne ni hagani program khian yong haiwa kama de tibi bato wa daw em ulai yele na ka Khooid ko wa Myntdu chaita chak NGT ko Delhi haiwa kam ka Synjuk Waheh Chnong ka wi na ka Synjuk hapo ka Jowai ka bagi Waheh Chnong hi woro ki Chnong hapo ka Jowai di cimentai damani iwidan hi ibut damani iwidan hi bor o pai o yo ye kam hapo ka Chnong Jowai hapo ka so Jowai hi woro ka wi nagi por ki kam ki wi to hapo ka so Jowai ka Synjuk Waheh Chnong ka dia le ka u thok gilat kiluti wa kaman upun miat penbha kaman u laj ka sarkar kaman u le ki bonjak kilti yo u miat upha ka Chnong Jowai kamo wailat ka jak hay to wai chhe de yo na do na chwala nei benta ka Chnong Jowai ro akwi ka Synjuk Waheh Chnong di le ro yap ka de ye u wanra mulumala kamo man gat ni hay to wa kamon pun Khooid ye chhe po Jowai ta hani ben ipor le haiwa de yo ye ki kam yong ko Khooid ko wa Myntdu nei liang yong ka Synjuk Waheh Chnong li chong perkhadi wa kamon le wa yu le ai he to we ni kani le man ko wi ko benta man ko kam yap kam im apo ka Chnong Jowai haiwa ko wa Myntdu man ko wi ko wa sa ya ki khon yong ka Chnong Jowai ki nong chong Chnong apo ka Chnong Jowai ki ro ko wi haiwa ko wa Myntdu le man ko wi ko ker wada ya ka Chnong Jowai hi nadu ki pon na chwa ko de am ka prom de am ka daman ga ko khani kam ga sim Myntdu jo angi ti ine liang yong ga Synjuk hi snaw de ti men sin wo khia o yele ai ne benta bhai miat yo man ga wa Myntdu ko Khooid yo le ko man go wer ko wa Myntdu I de ga ta ga men sin ha ta ga nong rim wani haiwa khodi ye ga Khooid yong ga wa Myntdu I le yo contribute ka ko ye ga nto wo angi ye ga ni ko paisa go to man ko dap ko wa ulai yele ki cheta Delhi handrai ko paisa to
kam ka bok penasip ko penei ko bok penasip yo man UE sket ka bok penasip ko wat kamu mi ni yung pojetal man go job man the job ngai ejan ukro hi ibertut yang ka Khooid yang wa Myntdu ukro ibertut yang Chnong Jowai ukro yang ibertut hapo ngerjain dia ro ko bi keloi men sem yong phi ibe am phi ke jingit khli nei ban ta yong I ke nong chong chno ki be ma Jowai kam joi la kani ka tawer yong I ka Myntdu da bi sango ye phi ro ya phi ki be chno ki mi ko ro to kani ka dak ko wa e phin ne kani ka mu ho ro kan thia da man kam ong phi ke bok kan sep iba am kam ta mi ye Khooid wa Myntdu to I men sem I berkat yang pi we chim banta pi ha kani ka ka berki lang I baro taman ka jing berki men sem ye baro ki nong chong chno nta do hai ni langban ne ka jingwan bi yong ka Synjuk yong ki he chno na pi ki he chno baro ka jala me khalia la taman ga upai ki khmat la to ji wei lai da wa ta wa ka Synjuk ki he chno em banta ga le ta jing im ka ta ga ba ko kun be ni Satisem, ye kan nika jing ege yong pi. Ini liang Khooid wa Myntdu da di sango, pedeng gale di Khooid mensem. Wa gawi la kan nika jing ege yong pi, uman gale ka jing e mensem. Ya kita ki advocate yong I, ki wa na Supreme Court, ki wa ka specialized ki to environment law, ibin la to sansu khana la to. Kani to manu ga thai. Ko wa chil chong chil mari tip ko Yaka ni ka kos yang ini ka kam yang ini ka Myntdu to ko penbiang I go gal air go boarding kan daw chi ta ka ni to ka jing e gyong pi wan ga hakai na I es nya bhai to ini men chim gi I men ko khodor I ong gi to nei ban ta ka jing e myong I gi baro ga tabe to phim ya ni ta ka ni to ka khubor lungban ni wa phi gi he Chnong ka Synjuk he Chnong Jowai wan ra ya ka wi chen na Segawin ke benta kawa I kat tu yu dadat dalai I baca le bor thambor Yaka se Myntdu gyok I nawaro agi benta dayo le kejut nodi te FM ka kat tu nagani ke NGT to chonga ka bichar ka arwa arrik ke principal bench kani to ka principal bench man ka khri tam na ka NGT ne ong ka Supreme Court yung ka environment te hagani ke jing chong yung ka arwa arrik ini liang yong I the manchwai go party heta the finally affidavit yong I mata wa kajing thrang yong I wa ini ki an ki wa pungkop ki e bor go yada ndok environment law nei te wan go water act kini go go to bin la ki wan no ki wo pen ba kun so ya ga sarkar jalla go gini ya ka JHDC yong I ko kat kam ko bon schedule atau upat ka gilom giwa kani la hap em banta na ki ni an kam kata to jing ang not yung iwa ka NGT pen ino gini an mata wa kini ki an ki em ko da environment ko water act ni te wan ka sewage treatment plan ki waste management kini wara to kam pada ini wara wa yo I beto ma ka Myntdu em kam ni jing da ba ni an ka wa em hete wa Ông Sancho, EMEO ke council yang I JHDC untuk upat itu mgiwa dari sao siu yo hado ne akmat yang pi Synjuk he Chnong bilang yalam waka ni liang yang council hado ni besi dan ko ka an go ongo watin mit I ka Myntdu no tipika ko pli tipika ko mga bora takat kini gisnem da em I he ni ben ban an hado ne rakhi gam ni ka Chnong tha I bawara kari jaitia rakhi tang not I ni ya khi yang ila Myntdu la kadang man halor gani NGT lambagi an ki ba yung rin dia ko kwa ko ba kam hanang mo ga council ki yung I yung ben go chna no gi an kat kam I bor yung section ntaw chna go gi an ndo yung man ro ko panyat ko ya ka te ka poisa ka poilan kam no pen baha pen mit beda ta ka te to ka jing thrang jang not yung I sikawi wan do kat kam ayo gi nong chong chno yung ga Jowai mo ro ham tam ga Jowai kire le bhagi na do wa he tham tam I do ko jam the tip yu tarna haywon no I report haywon no I si I was ye ka plastic ini wara nei liang yong I khoi wa Myntdu I khubla ye ka ye phi nong yalam yang Synjuk yu he chum Jowai
Wadap charang sekiat pi Chimpika ka rai okit oba I hadu opwas kot mugani halor gani langbai ka su yong pi langbai le yong pi inong chong chunong da chinna se waki jehab mem dera kai gi chun tru hagini gi chisnam tam ini na asna kama jo hagi mem de yo mete bon sen da mana po gali yo ka berum aw na ga mentadu yo jo pengko pandai ngod gi har jat ki ro pengko pas hagi gi sinam do wala na Synjuk tu het Chnong ngba hai kot da yo I da am ga jina da khret yang burus ki ti basan ka tuan ka kam yong ka Jowai municipal board hakani ka kam yong each NGT principal bench Jowai municipal board to probi daman ko respondent na ka party hai to ila du ku hai ni to kat kam man ka join committee ko da constitute NGT principal bench the one dipat ko ho na December musnu da ada ni yo complain ni to dilipat ka waro ka juma ta heta cham go to nalor ko urban ka Jowai municipal board cham go to Jowai municipal board am ban ka kam le ki kandon ki an ki bato uble am tam jhab ni te bon ki vi te ban ki tia bitar ki mar ki temporani ki yusan ni ten heto nei ka khandao ka mentru no kini wala ta hai ni ka Jowai municipal board man party ka jingan tu ya phi ki bhe chuna Synjuk ko ra ya man ego ka ra yo ka yo kre lang I chirop chiro yo board ni yi hukum ka NGT man ye kre lang hete ta man pengkra yo ong ka sarkar mekhlia nama district council nama ka Jowai municipal board nama ka PHE nama ka BWD wala ka department ka tourism wala ka amgi ka water resource na ye kre chaprang sam ka chaprang ga mo ka yengela man de ye pengkra kam ye hukum ka NGT nama ko jo ka ta dam hi ta ka jingam tu wan ra phi pa ki jingtep yong ge chna wala I dam hi ka mentru kat kam ma chem ni kat kam RTI ga file ki lock ni isna mu da Wagamungot ego ko umnay tato pang 5%. Hindi pa 8% to 1 ka to ang matruhin. Hindi daw man himi ka perkhat yung hisnan iwe ila. Wa iwe makti iwe ilo kar Khooid iso man. Go panin ta pong no himi ni. Tagamungot la ang Chnong para ma tagamanu inay ta. Iwe upan bahap mi achuki panagi. Yuti wa dakhi iskhat pasen non ko. Warok inong chong chong tawir ang Myntdu. Hadok ki warap hadok ki malaki nong sui hadok ki wa ki businessman dayo ki hagani galat dayo ismita. Ini warap ki wa Chnong mensim yang saman bila yu mensim takhi. Nga kata niliang yung teman menstep mi ini ka register to lai setai te arho arman ki herik te kermani wa bhatam wa ubyo kamo ongi chami iwa ka Myntdu ka hadok ni ka mapukot ita yu ita ka mula jikliya ka Myntdu hai pat yang baru yang iman di dalam di tang ka jingli ka umi yu hajwa dang hajar dali ki long yu hajwa sekaya umi na ka peji ngai kat te panam kam ki am ben ka wadang di ka ala bon ki wakhi mala ki nong skim yo ka di sum ki ka te sak ki ka te ngai hadok ni am wit wa ong ki wa mi kniam Ayok kniang nagal ko buwan ichi na wali sum ki pligi wa khwe na bon go bang go khwe Myntdu sta yo ka ga kha bon madabang ga ga kha yo ko tani ti daw ki te ki dak chin ko da yo we chami dang am gaji me ya ta karmana ka tu nai mi ma saga jiti uman ga rai yo ta ga ka jalla ga I waro kham tam ki wa ga am hajan tia ga I na do ka Myntdu ka kupli ga mangot ne ta ga mantang kini to yo temen da kata dan hi te khablai chubon ha chuna os vice president jen secretary extreme members ki ha chuna wagi padba yang waro ahila nang chong chuna yo phi yeni men se bulwa karmani yaumi an ki sayyidor sayyidar hakmat ka thar man der yo ha biya ihir